Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalbi lanfaddu min hawlik. Al-ayah. Wa qala aydan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru. Secara khusus ajunan semulja Hadratas Syekh Hadratal Mukarram Kiai Haji Humaidi, dek selerana beten kaula amul jaki beten kaula hormati. Ajunan Kiai Haji Abdul Hamid juga sangat beten kaula amul jaki. Ajunan Kiai Haji Abdus Samad, ajunan Kiai Haji Hasbullah, bendek seteja kiai, seteja para guru seampun hadir. Nyuwun seporah beten kaula tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian beten kaula tak oning da asmaipun. Namun meskipun beten kaula tak nyebut satu persatu, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat beten kaula da ajunan. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran para sepuh, tokoh masyarakat, secara khusus ajunan Bapak Muhammad Romli yang pada kesempatan malam hari ini beliau hadir di tengah-tengah kita selaku pemangku Desa Dempo Timur beserta seluruh jajaran aparatur Tisaipon. Tercukan tak galib ajunan semulja Kiai Rafiqianto beserta jajaran majelis keluarga. Saya kesempatan malam mangken abadaaki acara zikra maulid terjukan haul ben seteja hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat sebatin kaula amul jaaki ben insyaallah seteja amul jaaki sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah imalim semangkin kaula ben ajunan sareng Allah takdir alengki abolong isitung kenengan seinsyaallah tempat tempati kaula ben ajunan esat mangkin gak dinto merupakan tempat etoronaki rahmat Allah Subhanahu. Apana sebab jangankan kaula ben ajunan sampai abadaaki acara maulid bidzikris sholihin tanzilur rahma wal barakah.
Kaula ben ajunan nyebut asmana orang-orang soleh saos cepon ulama kak dinto bekal tetilen celen torona rahmat ben barokah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat malam mangken kak dinto ada dua acara yang digabung, situng zikra maulid senomor 2 haul. Dua engkak dinto pada tetiaki lan jalan kaula ben ajunan kenging rahmat ben barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah menyatakan, ma min baitin aw masjidin aw mahillatin yuqra'u fihi maulidun nabi illa ammahu Allahu birridwani warrahmah. Mun bade situng tempat baik kak dintoh Roma, otabah masjid, otabah tempat-tempat lain, tempat kak dinto mau saki maulid sejarah kelahiran Gusti Kanjeng Nabi, maka tempat kak dinto sareng Allah bekal paratah kala ben rahmat ben bekal paringi ridhona Allah Subhanahu wa taala. Mangkana mun matur kak dinto ada tempat seta mau saki maulid ada. Sateja tempat matur kak dinto pasti beda maulid, sateja tempat matur insyaallah bakal teti tempat barokah. Amin. Makanya tak heran ketika dalam beberapa kajian kitab-kitab ulama di kitab-kitab mutawwalat sebutaki bahwa Dajjal itu tidak akan masuk ke dua tempat, yang pertama Mekah, yang kedua Madinah. Syekhona Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani kak dinto nambai mim situngaki yang kak dinto matura. Jadi insyaallah Dajjal ni tak kira masuk dek ke Dempo Timur. Amin. Insyaallah Dajjal tak kira masuk dek ke Madura. Amin. Tapi meskipun Dajjal tak masuk ke Madura, pengaruh atau sifat Dajjal mangkene matur ampun mulai beda. Caipun ulama kehadiran Dajjal kak dinto akan diawali dengan banyaknya perzinahan. Banyak orang apolong laki bini tanpa ada ikatan yang menghalalkan. Apa matur mangken? Egi na bangki. Mun ikanto tak ada je beda-beda tese. Keng di luar ada betes. Di akhir zaman banyak orang-orang tidak memperhatikan masalah keharaman dan kehalalan, baik di bidang harta dan apa-apa yang dimakan. Salah satu bahwa Dajjal kak dinto para keluara cepon ulama manusia kak dinto banyak ngalakoni zina ben banyak teeren haram semasuk tak ikrena tocukna untuk memperbanyak anggota-anggota yang menjadi pengikut Dajjal. Jadi Dajjal kak dinto kemudian pengikutnya adalah anak-anak zina cepon ulama. Mangkana karena Dajjal nekah tentaranya dan pengikutnya adalah anak-anak zina, sebelum Dajjal turun anak-anak zina itu diperbanyak oleh Allah Subhanahu. Pramila gak dintoh anyuun ke Allah. Semoga tak termasuk dari keluarga-keluarga kaula ajunan. Amin. Semoga tak termasuk dari famili-famili kaula ajunan. Amin. Ben tak termasuk dari kelompok-kelompok kaula ben ajunan. Amin. Allahumma. Bapak Ibu hadirin, saya muljaki Allah. Sepertama malam mangken gak dintoh acara maulid. Maulid atau maulud. Kalau maulid adalah hari kelahiran. Kalau maulud orang yang dilahirkan. Matura molod. Mun molod je jolo. Ana apa minya mai molud? Yang ring moturi aja ngakan tok kak fi kulli makanin makan. Ngalle ke Jubara ngakan, ngalle ke Matimur ngakan, ngalle ke Cileungeung ngakan, ke Cileuk ngakan. Makanya kula sering ngebala setiap pengajian, okor naring matura gak dinto lempo koros nikah tergantung bulan molot. Mun bulan molot sampean tak lempo tak usah aja mau lempo lakar laking potongan kepa iki. Bujak mun bulan molot campur ni ke ajam ke karak ni ke tanda ka. Itu mau bi ajam je banyak kakanan. Ni ke barokan ajuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Apa napa hadirin? Saking dari muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi,
bi ulama itu buaki Kanjing Nabi kak dinto elahiraki bulan Rabiul Awal tepak ke hari Senin kak dinto beni kebetulan lakar kasokan Allah Subhanahu wa taala. Apa napa mi bulan Rabiul Awal ota baca pun orang jempo kak dinto bulan Maulid. Karena bulan Rabiul Awal kak dinto bulan setada kamuljaanna sama sekali. Jadi bulan Rabiul Awal kak dinto bulan setandi kebagusan sama sekali. Hari Senin are seta andi kebagusan sama sekali. Jadi are dalam seminggu kak dinto seta andi kemuljaan sama sekali kak dinto are Senin. Maka Nabi Allah epele are Senin seta andi kemuljaan sama sekali. Ben bulan Rabiul Awal seta andi kebagusan sama sekali. Elahiraki ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa napa sebab? Karena mun Kanjeng Nabi kak dinto elahiraki bulan Pasak. Kanjeng Nabi lahir bulan Ramadan. Orang jumpo timur pasti ada bu patut mulja karena lahir bayi bulan Ramadan nih. Mun Kanjeng Nabi lahiraki malam Jumat pada ben malam mangken nih. Kau leben ajuran pasti ada bu. Ya minta mulja. Cek Kanjeng Nabi aja lahir bayi malam Jumat. Pemahamannya seakan-akan Kanjeng Nabi ini kemulja ke ngampung ke are. Kanjeng Nabi ini kemulja ke ngampung ke bulan. Maka Nabi Allah epele are setada kemulja sekali are Senin. Epele bulan setada kefokus sekali. Bulan Rabiul Awal Kanjing Nabi kak dinto mulja pun tentak ngampung ke are. Kanjing Nabi kak dinto mulja benih ke ngampung ke bulan. Justru bulan napah norok mulja ke ngampung dek Kanjing Nabi. Are napah norok bagus ke ngampung dek bagusnya Gusti Kanjing Nabi. Senin ini kan ada kebagusnya sekali. Gara-gara ilahiri Kanjing Nabi makin pah beda pasal Senin Kamis. Bulan Rabiul Awal ini kan bulan tidak kebagusnya sekali. Gara-gara ilahiri Kanjeng Nabi sebulan benteng kuleben sampean kak dintok adzikir sebulan benteng kuleben sampean ngalle ke borok ke laut ke deje seemaus zikir seemaus selawat ken ngampung dek muljana ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nikah. Mangkana wa kullu ma yata'allaqu bis syarif syarifun indallah. Pakna pak asaos mun lah apolong akad teng dek ke perkara mulja maka bi Allah kak dinto pah panorok mulja. Kolek ngembi hadirin, otak berkolek sape. Mun apolong ben Quran, lambak ni ke Quran ko ni ke kolek sape. Karena Quran lambak ni kata ingat mangken. Mun mangken kan bareng ampun modern, deng sebareng sudah disediakan kalaban istimewa. Lambak kan itu Quran ki rang-rang, sekebai kertas ni ka kaju. Kolek sape. Keng make kolek sape polan teti kolek Quran iciom pan mari baca Quran naga. Padahal kolek sape, polan apolong ben Quran iciom. Beda kolek situ ngak apolong ben terbang sibun tergelak no. Kapan lagu ipa biar ya Nabi salam alaika. Kan itu kolek dok kolek sapi lagi. Pada kolek sapi keng polan kancana tak pada terjede tak apa. Tak pada manusia sendiri juga. Apaling ben apolong ben maling, apolong ben copet sambian. Makelah tak norok ngicok norok itang ke polisi sambian. Iki na bangki. Apolong ben kiai. Mak kita esong kemi norok yang ke jajan. Nggih. Kiai na gilok ngalak si norok labi telo pereng. Yang ka kok sape abuh kiai na ki ngalak ning itu sabar ngi paharan deng abi telo. Tanya aki, cek ngaran deng ramun ka adeng kiai. Ki nyampit. Njek mun kiai kan dole tegepok ngak kiai kok. Mun kiai tak kira tujuan cek dengan dole ta bangki kok. Ki mun tak bolong bener enggak nih. Kemun bolong bener enggak nih kato tak kira terasa kiai nih. Artinya ketina apa? Manus segak dinto mun kancana bagus norok be. Mun kancana cuba norok cu. Pasir seberkaitan kalaban ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka hal gak dinto ipamulja sareng Allah Subhanahu. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah. Cek kutuk yang ten kula ajunan tak selamat tak hadirin ketika kau leben ajunan abadaki acara maulid. Kanjeng Nabi gak dinto andi paman nyamana paman gak dinto Abu Lahab. Nguning Abu Lahab. Hah? Gak Abu Lahab tau ni. Oh ya pada. Abu Lahab ni kasih asli paman. Kalau Abu Jahal itu bukan paman. Nggih? Abu Jahal ni keng kancan Abu Lahab. Sepaman Abu Lahab. Abu Lahab gak dinto hadirin. Itu buaki sareng Al Imam Jalaluddin As-Suyuti
khuffifa anhul adab kulla yaumil itsnain. Abu Lahab kak dinto setiap hari Senin ben malam Senin seksa Nabi Allah Subhanahu wa taala paringan neraka. Bahkan pada ulama sada buaki benih cuma paringan tapi prei tak seksa setiap malam Senin ben hari Senin. Apa sebab? Mi Abu Lahab kak dinto setiap hari Senin ben malam Senin prei seksana. Karena Abu Lahab kak dintok toman seneng ben bunga ketika ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kak dintok ilahiraki. Kan sponsor lebet. Terus kelangkong. Pantikan, punten tak usah gelas. Condangan kemarin. Wan, fakta boleh nih kah? Sekelangkong. Allahumma sholli ala Muhammad. Abu Lahab ni ke andik budak bini nya mana budak ni ke Suwaibah. Suwaibah gak dinto sareng Abu Lahab pakon aperingi Sayyidatuna Aminah. Jadi Sayyidatuna Aminah gak dinto hamilnya sudah hampir mendekati 9 bulan. Sementara Siti Aminah gak dinto rakanah atinggal dunya seanyamah Sayyid Abdullah. Jadi sareng Abu Lahab Suwaibah pakon aberengin Siti Aminah mun asarin sing malemah takok Siti Aminah gak dintoh lahir tada seajegah oh tada searabet. Jadi Siti Suwaibah gak dintoh ben malam asarengin Siti Aminah. Lah tradisinya orang Arab, kebiasaan orang Arab mun andi anak bini maka anak bini gak dintoh yang keaib hadirin. Maka Allah cerita di dalam Al-Qur'an idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Mun badah orang rembi Mekah bekto gak dintoh maka setan aki ka ada gak dintoh ang laki nama bini. Idza busyira bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhim. Mun sampai anak selahir gak dintoh bini maka orang Arab gak dintoh muana ma'ar minder saking derito dosa. Mun anak gak dintoh bini yang kep aib yang kep dus-nodus tidak ke keluarga. Jadi orang Arab gak dintoh yang kep aib yang kep coba gak dintoh mun andi anak bini. Jadi anak nikah tero laki akapi ngaramun pah laki akapi pantuai pada emak si laki aja. Bemen laki akapi ke bayar apa bu? Mendang pedangan deh. Jadi tero laki kapan bini paten. Makanya sampai sahabat Sayyidina Umar bin Khattab hadirin. Sayyidina Umar bin Khattab gak dinto keseringan ketika salat ketika assalamualaikum dek ke kanan. Sayyidina Umar bin Khattab gak dinto mular. King ketika assalamualaikum dek ke kacer Sayyidina Umar bin Khattab gak dinto agela. Sahabat adanya, "Beda apa kaki Umar?" Mun assalamualaikum ke kanan misem ap nangis. Sementara ketika nguluk salam dek ke kacer misem tur kadang agela. Sayyidina Umar paha cerita sengkok kala ngolok salam dek ke kanan nangis engak ke tradisi jahiliyah gara-gara orang-orang jahiliyah sebelum Nabi Muhammad datang anak bini yang keaib Sayyidina Umar kak dinto toman apendem anak bini di odi. Jadi ketika Sayyidina Umar bini narahir ternyata anak bini sareng Sayyidina Umar takok tatang ke capok deteng takok itu mau tatang ke anak bini tuli engel lagi lobeng anak bini ini ketuli pendem di odik sareng Sayyidina Umar saking dari yang keaib ketika anak gak dinto bini. Sementara Sayyidina Umar gak dinto tokoh makanya cepon Sayyidina Umar kaderina takok itu mau tatang ke tang anak bini bikok tuli pendem di odik. Makanya ketika assalamualaikum ke kanan sengkok nangis engak katang anak bini bikok saya pendem di odik. Ketika ngolok salam kacer mak gela. Loh aja kok enggak kok je lambok saking dari hebat dah. Sampai pangeran jaga bayi tibi. Jadi Sayyidina Umar ni kah aga bayi pangeran dari roti. Sekot patung, sembah, mari sembah lapar, pah kakan. Sampai pangeran pegemet bi Sayyidina Umar. Makanya Sayyidina Umar aroma sabangga, pulan ki kafir nak. Benih kerokeng atokar semendang. Maka pangeran pegemet dia batade. Maka Sayyidina Umar ketika ngolok salam dek ke kanan kak dinto nangis molar ketika ngolok salam dek ke kacer Sayyidina Umar kak dinto misem paha gela. Jadi tradisi di Arab itu kalau punya anak perempuan kak dinto aib. Lah ketika Siti Aminah hamil Siti Suwaibah sareng
Abu Lahab pakon aja ke Siti Aminah, takut Siti Aminah gak dinto rembi dalam keberadaan tadi seajaga. Bertepatan tanggal 12 bulan Rabiul Awal, waktunya hampir subuh, Allah Subhanahu wa taala matoron 4 bidadari dari swarga. Fasintani min huril jinani tabattata wa asiyatum ma'a Maryamu bintu Imrani. Allah matoron 4 bidadari dari swarga, sedua bidadari asli, sedua manusia mulja seampun beda kepunan swarga. Patoron katunya untuk ngambak kelahir na Gusti Kanjeng Nabi. Pasera orang bini semulja. Sepertama Asia gak dintoh bekas bini na Fir'aun. Fir'aun ni ka abini nya mana bini na Asia. Keng Siti Asia gak dintoh bi Allah jaga. Mulai apolong ben Fir'aun sampai mate tak toman seting ben tak toman kapolong tedung bi Fir'aun. Karena ketika Siti Asia ni ka tidung Nabi Fir'aun bi Allah Siti Asia gak dinto yerep ikenteen Asia lain ikenteen reng bini muana pada ben Asia seike bayi dari setan. Tetapi Fir'aun ni ka saabit alun kelon ben apsaap. Ya tiene jak beda apsaap apa kak? Selake setan si bini gendruwo kan cocok ya. Termasuk selevel. Apa-apa mi jaga bi Allah. Siti Asia gak dinto sengaja bi Allah jaga sepertama untuk menyambut kedatangan Nabi Musa alaihi salam. Tetapi bini Fir'aun ni sengaja bi Allah berarti orang bini saya karena gak dinto sebekal arabat Nabi Musa kini. Terus Siti Asia gak dinto pun ulama budian swarga bekal kabin bekal polong ben ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Kanjeng Nabi ini kemudian swarga araji sekalian naki pasera seekabin bi Gusti Kanjeng Nabi pun ulama Siti Asia gak dinto sebekal ekabin sareng ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor 2 pasera orang bini mulja patoron dari kepunan swarga penyambut kelahirna ajunan Gusti Kanjeng Nabi. Senomor 2 iki gak dintoh wa Maryamu bintu Imrani Siti Maryam ring sepona epon Nabi Allah Isa alaihi salam. Sedua bidat dari asli, sedua orang bini mulja seampun beda kepunan swarga ialam barzah sareng Allah Subhanahu wa taala patoron ka bumi pole untuk nyambut kelahirna Gusti Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi kak dinto lahir sebelum subuh hari Senin tanggal 12 bulan Rabiul Awal. Saamponna Siti Aminah kak dinto melahirkan bayi, Suwaibah melapor kepada Abu Lahab bahwa Siti Aminah kak dinto rembi. Akhirnya lapor, tuan Siti Aminah sudah melahirkan, sampean sekarang sudah punya keponakan, sudah lahir Suwaibah. Iya tuan, sudah lahir tadi sebelum subuh. Keponakan saya itu berubah, parobeh maksudnya. Hah? Bahasa Indonesia na parobeh apa? Nah apa bahasa Indonesia? Hah? Dia menjadi sekelamin ku tak apa. Dia pakai kan toh. Laki bini kan sedek benih singkatan. Kan parobeh ni kan bahasa singkat dari laki bini. Pasti parobeh kayak ngoreng ngerti apa? Ya ada, ya berubah aja. Ponok. Ijak sini kematuran neka. Banyak bahasa saya ada bahasa Indonesia nak. Madura ni ke banyak bahasa sih bahasa saking dari soki na bahasa Madura sampai bahasa Indonesia ni kata nyapuk ke bahasa Madura kan engki cek bahasa di atas ke bawah ya Madura ni ke lebih di sekolah keker nabui nampes agili tat catet ini kan intinya di atas ke bawah keng mun keker agua keng mun nabui beres mun nampes aing muntat catet, kan intinya pakun di atas ke bawah kan. Tapi kan bahasa Madura gak dinto, saking dari sogina sampai orang Jawa gak dinto tak bisa ngerti satu bahasa Madura. Orang mun Jawa ni tak kira bisa ngerti bahasa Madura. Benda yang Jawa gak dinto tak kira bisa fasih. Karena bahasa Madura gak dinto lain sakoni lain artinya. Bere ini kan dia ada kapi beri makanya orang Jawa ni mau ngajar bahasa Madura repot nggak nih kan ini kalau lebih tenah
Bulan di kanca kering coba. Saya belajar bahasa Madura itu susah Pak Hulil. Susah kenapa Pak? Saya itu malam Jumat ada orang nganter nasi ke rumah. Saya tanya, nasi apa Bu? Rebe Pak. Oh berarti kalau nasi malam Jumat namanya rebe. Iki ngain rebe kalau nasi malam Jumat rebe. Keesokan harinya ketemu sama orang bawa arit. Ngibe arek cepon. Tanya Aki, mau kemana Bu? Nyari rebe Pak. Nasi malam Jumat rebe. Aneh ngibe arek kok nyari rebe gitu. Pita saya nasi rebe, saya sari rebe. Ini kan orang beni Madura ini kata oni. Maka bahasa Madura ini termasuk bahasa paling komplit. Keng mun ke bahasa Arab, kalah bahasa Madura ini. Ke bahasa Arab ini kan beda bahasa nagapi. Sampai mun dalam kitab gak dintoh, dari tanang gak dintoh beda kapi. Mun sepote nikah nyaman rohah, mun nikah nyaman dohdul kaf, kerikiknya mana asobi, nikah koncong kerikiknya mana unmulah, nikah ibham musabbihah, al-wusta majil wusta. Terus satu aja nikah pergelengan nikahnya mana, Napa mana? Mirfaki, nikah said. Mun Madura kan tak ada nikah, ada nyaman kapi nikah lengan, napa? Cengkol, nikah cengkol. Wani kecengkol dah. Cengkol kapi. Ada. Nikah said, nikah mirfak. Jadi beda bahasa nasihat sebabaan lain, satasan lain kan toh. Nikah lengan. Nikah. Ada. Lengan dia. Terus lengan. Oh, iya bagi kiri koncong lengan dah ya. Wah kapi deki aku enggak lengan kapi deki. Jadi kapi ni kok aneh ya, nika kok tekok lengan. Nika koncong lengan bebe, nika koncong lengan, nika pun kada lengan. Jadi deki pah lengan kapi ni kengki. Mangkana mun ede lemak nang kitab kak dinto biasana. Banyak bahasa Madura saya tak bisa amak naik kitab secara persis. King mun tempeng bahasa selain bahasa Madura kak dinto termasuk bahasa paling soki. Ada bahasa ni keselengkap pada bahasa Madura ni. Makanya asyukur tertiring jumpo temor ni sampean kak. Saya nak bagi bila cak ngalai di tempur ya. Ngalai ada emas sambil. Cak bagi bengkalan pada selak mungkin. Cak biasa aku dengan ngalai kak kantong. Mana pada sekilam yang leh mayu. Ini nama gandik Jatim 2 apa jangkau aja. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya melapor Suwaibah. Tuan-tuan, keponakan sampean sudah lahir. Laki apa bini Suwaibah? Paroba tang penakan je. Arapah Abu Lahab ni langsung atanya tang penakan je laki bini. Pula dan pun sampai bini ipa dek ini kakak. Apa napa? Abu Lahab ni kan termasuk keluarga terpandang. Cek saking apa nak kena gak dintobah bini. Pate sareng Abu Lahab. Laki tuan, laki. Pan ego bela laki ku tak pah bunga Abu Lahab kak ditu hadirin. Bunga. Saking dari bunga nak Suwaibah budak bini kak ditu pah emerti kaki. Suwaibah kaki merdeka. Kaki merdeka. Tang penakan laki. Mundanya tak urus-urusi kang kok. Akhirnya Suwaibah kak ditu emerti kaki sareng Abu Lahab. Gara-gara Suwaibah emerti kaki. Suwaibah kak dinto abeli pole dek kata lima Siti Aminah sampai bisa nyusuin Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi nikah sempat nyusul dek ke Siti Suwaibah budak bini ing Abu Lahab kak dinto sebelum nyusul dek ke Siti Halimatus Sa'diyah. Jadi Kanjeng Nabi kak dinto nyusul pertama kali dek ke ibuna Siti Aminah. Marin kak dinto bah nyusul dek ke Suwaibah. Mari dari Suwaibah bah nyusul dek ke Siti Halimatus Sa'diyah. Pola nak Siti Suwaibah kak dinto sempat nyusul Gusti Kanjeng Nabi. Gara-gara si bisa nyusuin pulang di Abu Lahab emerti ke aki. Maka cepon ulama Abu Lahab setiap malam Senin neraka kak dinto bisa nginum dari polam-polah. Polam-polah Abu Lahab kak dinto bah meto aing sampai Abu Lahab kak dinto setiap malam Senin beni cuma prei seksana tapi paling ini madbi Allah Subhanahu wa taala sampai neraka bisa nginum dari polam-polah. Ketika setuju orang kafir kak dinto panas seksa ta ambu. Abu Lahab kak dinto ambu, Abu Lahab tak seksa, bahkan Abu Lahab bisa nginum dari polam-polah. Apa sebab?
Polan Suwaib yang bertiga aki bi Abu Lahab. Aram yang bertiga aki saking dari bunga Abu Lahab sampai Siti Suwaib bisa nyusuai ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Abu Lahab sebunga kak dintoh benih polan marga Nabi Muhammad ta selahir keng polan panakan nala laki malam Senin paparei seksan. Abu Lahab bunga keng polan panakan laki. Nomor 2 Abu Lahab sampai Kanjeng Nabi yutus Abu Lahab tak Islam hadirin pakun dalam keadaan kafir. Nomor 3 Abu Lahab iyan nas jamin sareng Al-Quran ca Abu Lahab nikah ahli neraka kalaban tebun Allah tabbat yada abi lahab wa tab. Pah penting aki ben reng dempo temor atanya aku lah reng dempo temor lahir Gusti Kanjeng Nabi seneng napa tak seneng bunga napa tak bunga sebunga benih marga laki king pulan Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin ajunan seneng. Nomor 2 reng jempo temor Islam napa tak Islam. Nomor 3 reng jempo temor jamin masuk neraka napa punten punten mun seseneng marga laki ing sampai Kanjeng Nabi yutus pakun tak Islam pakun kafir jamin masuk neraka king pulan bunga dek lahir Kanjeng Nabi ben malam Senin seksana paperei maka ring jempo temor sebunga benih marga laki king pulan Sayyidul Anbiya wal Mursalin ring jempo temor agama Islam ring jempo temor tak jamin masuk neraka sareng Allah maka orang jempo temor saamolotan kati malam mangken tak burung boleh bekal masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkana hari matura jeung aja ka amolot ka benih king tak luang bisa banyak tak cukup acara ngak mangken ka 20 juta ka iki na bangki tiap Roma amolotan mune sabek pikir ka urusan dunya rogi sahara amolotan nika pesejer aja pahe panco de beteti berkat nih kene an kanengki mune pikir ben urusan dunya rogi keng mune pikir ke akhirat sepaling untung ajunan sa amolotan nika pah mangken bede sa ando buaki molotan kak dinto bid'ah pasere sa amolot masuk neraka orang kam masih ngocak reng bengkalan. Jadi ibang kalan muna molotan masuk neraka. Untungnya kan tumekasan, mangkana masuk surga. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Polan Kanjeng Nabi lambek cepon tak molotan. Jadi saya kocak nuruk Kanjeng Nabi ni kudu lambek Kanjeng Nabi pah nang ke pengajian beda Eropa beda salun nak. Jadi polan Kanjeng Nabi lo ala konika mangkene pah ke bela bid'ah. Cepon saya Kanjeng Nabi tak molotan. Molotan gak dinto perintah sareng Al-Qur'an ben juga kelaku sareng ajuran Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katina pedebun Allah dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Qul kabala Muhammad bi fadlillah kalaban fadl Allah. Ahli tafsir adabu. Ma makna al-fadl? Al-Qur'an. Wa bi rahmatihi ban kalaban rahmat Allah fabidzalika falyafrahu mun oleh fadol mun oleh rahmat pakon pabunga kuleben sampian napa fadol Al-Qur'an napa rahmat Gusti Kanjeng Nabi ni ke rahmat mi temu cak Kanjeng Nabi rahmat Allah sa'adabu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin Allah tak ngutus Kanjeng Nabi kecuali rahmat tetih anga bunga ate ketimangken kak dintoh pakon sareng Allah subhanahu. Kanjeng Nabi amolot napa punten? Amolot Kanjeng Nabi kak dintoh lahiraki hari Senin. Terus hari Senin kak dintoh Kanjeng Nabi apasah. Sahabat matur dek Kanjeng Nabi tentang pasah Senin. Katanya apa jawabna Gusti Kanjeng Nabi? Dzaka yaum wulidtu fihi. Engkau kala apa saya hari Senin dia keng pulan hari Senin dia engkau lahiraki tetitang pas saja keng ngargei katang kelahiran persis ben orang jempo temor bedepan apa mi along polong maca selawat mi adikir keng ngargei lahir Gusti Kanjeng na mi tak apa sekian bae de ibadah kak dintoh tak karo pasah ibadah na apa asaus kenging maca selawat pada adikir pada sepenting niatah untuk amul jaki kelahiran Kanjeng Nabi kak dinto pada jelas tak kau tu pasah Kanjeng Nabi apa sah ki cak lagar Kanjeng Nabi kak dinto ahli terakat ahli atapa jempo temor cak ahli atapat cak ringan ni kak molot dan leka urusan ada kadang banyak tak entar apa boleh pakai ngeru apa sasa are tak ngalako iki na bangki
Yonceng nampo tak entar tapi muni kanto tak ada muni fengganan ka engki. Kira pikir bi gula orang mangkin ni kebun orang lamba. Pujuk ni ka sete. Tor kadang pujuk kak din to hadirin tak pangki cak diri kak din. Manak po to no kebebe ampo tak ada. Keng setiap haul pujuk orang rame entar kapi. Gula mikir, mi bisa entar kapi orang ni kejak dengan pujuk ni kata ngunceng. Situng pulan pujuk ni kah. Orang sesemak de Allah. Maka orang meskipun tak yonceng pak andi ati seneng untuk entar. Cek kula ben sampean amulotan ngunceng tibi sentar beni bapang anak ang si kauncengan. Kauncengan cong kecil aja cong. Kakek pak engkau kenyang ya kok. Tapi kalau amulot insyaallah selamat amin. Amin. Ben manter saja tunyak seekor banaki untuk maulid kak din to manter Allah ikan te keleban kente selangkong sampurna. Tapi mereka tak seni kehadirin buk teaki matura. Matura kak dinto lambek live pak. Iki na bangki. Dan kula ki nyapok zaman live ni kak. Dan kula kelahiran tahun beluk sangat. Jadi mungkin umur 13 tahun, 32. Dan kula nyapok zaman matur ni lambek ngakan sek pote setahun sekalian. Jadi nari ni lambek beni sek pote. Pada makin jempong lagi. Oh jempok ni ke kula ngak pungat namun beda tamu ya hadirin. Mun beda tamu ni ke paitan aki na sek pote lambek. Jadi mun bertamu gula nyendemi dari budin langker sampai atua. Ya Allah mentir tak ya bi saya pote bi tak. Bejak dengan mun minta agak saya kiri. Daki kapan tamu mulai lah kakan ni kok. Yang kaki ke langker bah ngocak ding sepo. Tori pas saya kapan keluar langker. Miro pas saya sengai pat ada. Nang colok je kok. Awolah jeling budin langker ya Allah mentir tak ya bi nasenya. Belambak buk. Egi nabang kijak nasi engkapan mari galak ka saya depur kan beda pondok beda kerek engro ka iki. Esele ni aing kerek engro. Mak le puak kas saya kakan cugong ada ente elang ker ki deki. Jadi pun pas dilang ker nasi eng tade ya panakan kerak je napa. Kerek ni ke saya kakan. Lambak zaman live. Molotan lambak ni ke berkat tangan kui daun ceter ka ngi. Egi nabang ki. Cenah apa cek karo tetel lambak, tetel pelotan. Gedeng. Kayak apa tak ada. Lambak ni kapan datang dari oncengan kasa. Reng sepo dari dejo datang dari bun lauk. Kula lakar lah adentek bugela. Pokong pada tua mangkat kauncengan. Kula mangkat kia. Keng benih kauncengan. Nengi pagar. Napa? Adentek berkat datang. Orang yang mangkat. Kula lah adentek ada. Lambak ni kak. Kapan datang? Abu. Eka tokar kak. Serbuk sambel arbuk jajan. Tengki kak. Mun mangken. Kula ben sampean kapan datang. Dari kauncengan, mun nak kanak makin, ku arbu berkat. Cek saya rebuk resi bini. Pada nak kak, pada nak. Bini kini kakak nak jajan nak. Kengi bitong berempa berna jajan nak. Cak gila kaki sampo dia rebu. Tung 2, 3, 4, 5, 6 petok. Petok kak, beri cerita telok eko. Campo dah iya, bukan bui, buk. Sampian pun pas nikah secara langsung. Ada tiaki lagi na sampian kula cungan cungnya benyan berna jajan. Bukan nungki kak. Cek panas ring laki mun bireng bini apa sini. Ning telo bernak ae kok. Campo dah iya, Bu. Ada pada tak cocok sabak atau satung bitungan jajan karena kemampuan orang ini kata pada. Thank you, Kak. Bade si mampu banyak jajan, pada tak mampu jajan apa banyak tinggal, Kak. Cek sama sah. Molotan ni kebeni untuk tatangke, molotan kadi untuk ajunan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampean mampu cecen apa bernya lepas pacocan kapi kalau jabri nasi iki. Lesan misal. Tatang ke mampu ngonceng 100 orang, ya to orang ngonceng 100. Kula ben sampean mampu na 50, tina jak jeng aja kali tak nak kena jual sape. Lah kalau semampu napa mampu ngonceng 50 lah 50 orang ini kata napa. Setuju? Tak usah jeng aja, jak mikir kata tangke, jak cungan-cungan ben tatangke, mulutan ni untuk Kanjeng Nabi ibadah. Jadi kalau ben sampean pada mampu na 50 lah 50 ni kapun. Tak mampu 50, mampu 20 orang. Arah apa mungkin amulutan ning 20 orang. Tapi tak depak ke timur. Tina mungkin tak depak. Tapi di timur lambak depak nak. Kan benih kini poro pemulutan. Kantor kadang senika. Nah, bini an. Sengak lagi an pada. Ay tanya aki, mari mulutan timur Roman. Arah apa? Yenjok tang raga biko identik Berlin kok. Lambak kok raga abi to second setek kok oleh ning petong bondo ki. Mungkin ngai bawa tangga tina jangan mulutan kak. Ntar ke BMT kowe. Mungkin mau tangga. Ampun.
Pala orang mampu ngunceng banyak ya atau reba banyak. Saya tak mampu ngunceng banyak tinggal ngunceng didik. Mampu ngunceng 100 tak mampu tina tak kok terkep kak. Yang gini pengki. Bila lebih makin boko banyak tak pati genteng lagi kak. Tapi beri larang lagi kak. Larang cek boko bok semua orang. Ki beda saya tepan ni ocen, beda saya tepan ni apa yang kena ngobrol apa orang. Jadi tak usah jengecungan. Bisa dua bolo orang. Tak mampu, saya mampu amolo tanding 10 orang. Amolotan 10 orang tak napa kak. Ila cukup ngunceng macedi, ngunceng penakan, ngunceng epar. Dia roh mak dia berkata keluar sekali. Ya ku apa kak? Itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Keng manter bisa amolotan kapi. Amin. Amin. Keng gula beri eman gak diman lakar ngebeda. Molot tani kasih saya pah ngak mangken ni gila. Andi acara haul pah molot. Meskipun bektone kita ada pak bulan molot. Jadi jawab enjo lopot je. Mun sapar je parlot. Mun rasol je lempas sorlot je. Punten sampean pada andi acara bunyi bu acara hol ngehole bulan sapar pah molot ten. Otak sampean andi acara bulan rasol guleku. Tinggal lah paham bulan rasul mak le repot sekalian, mak le biaya sekalian. Ki, yang jauh lopot je. Mun pas kau tu tepak hadirin, mun pas amolotan kak dinto kau tu tepak dek lahir kanjeng Nabi, orang matur sa amolotan satejo lopot. Kanjeng Nabi ni kan lahir bulan molot tengki. Tanggal are. Tetapi mun sampian nekak tero tepak kelahiran kanjeng Nabi, kau tu amolotan bulanmu. Kau tu tanggal double. Kau tu are sen. Maka tanggal 12 mentepak ke Jumat lopot tak laruwad je. Kanjeng Nabi ini kalahir kalau sana apa? Kubailas subuh sebelum subuh kak sekitar pukul 4. Lagu tiamu dan pukul 4. Mali absaab si kaun jangan. Mun gula cak onceng mun pukul 4 cak makai gulanya apa Roma mun pukul 4. Jadi molotan ni kata aku tu tepak lahir Gusti Kanjeng Nabi. Makanya cak pol kedap kanzun najah. Bal fi kulli yaumin minal am arena apa saus idilim setahun amulutan gak dinto oleh. Jadi pada sampai andi acara bulan mangkene ampun lah paham Allah tak usah ki pot-repot dengki. Mun beda orang ngocak lopot, ya pada lopot pa tepak tak lama hari bu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mentere-tere ma amulut tenah amin. Ben menter bisa amulutan kapi amin. Ben semoga kau leban ajuran iba selamat amin. Setelah zaman terika polo ngabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amin Allahumma pon nika maulid nika hari lahir maulud orang seelahiraki apa mi parlok amolot idharus surur nampaki kebungaan dek lahir Gusti Kanjeng Nabi sekak di maanga bunga dek lahir Kanjeng Nabi kak dinto ampun abuk teh masalamat Abu Lahab si jamin masuk neraka setiap malam Senin selamat. Lebih kau leben ajunan tak jamin masuk neraka. Ben agama Islam pahamolotan ketimangkin insyaallah kau leben ajunan tak kira burung boleh bekal selamat dari neraka ben bekal masuk dek ka surga Allah Subhanahu wa taala kala ben maulid amin Allahumma jelas nggih. Pon ngale ka haul titik edeng le bedo melo. Nika dusun Kaljen nggih. Kaljen. Yang kedua haul ini sepuh musalla al-hilal. Haul kak dintoh manabi menurut Abu Ya'ali al-Mutahhar. Haul kak dintoh beda se makna tebita. Beda telok makna haul ni kak hadirin. Yang pertama haul kak dintoh maknana tempat sekitar. Kak dintoh akan didabun Allah dalam Al-Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulah. Jadi haulah kadinto artinya tempat sekitar. Ada haul itu yang mempunyai makna tempat menghindar, kenengan nyimpang. Kadinto aga didabuna Allah ketika makon kaula ajunan dak dabu la haula wala quwwata illa la haulah tada kenengan nyimpang dari ala maksiat wala quwwata
bentada kekuatan ala kotoat illa billah kecuali kelaban pertolongan Gusti. Jadi haul pertama amakna tempat sekitar. Haul nomor 2 amakna kenengan nyimpang. Haul nomor 3 amakna setahun. Makanya nang bab kitab fikih beda pembahasan mun beda orang andi tunyah andi emas de pak sanisop pah de pak sahaul wajib za. Jadi haul gak dinto makna setahun. Makanya orang gak dinto mun saibu areh berarti haul yang ketiga. Mun sesete oleh 10 tahun haul yang ke-10. Cuman ring matura lah tak ada ruwet masalah nikah. Oleh ber4 tahun boy mun urusan ring mate haul. Punten tak kelero. Oke? Lah itu haul. Lah pertanyaannya, anapa kanjing Nabi ni kami tak ada haul lah? Mun kula ben sampean ni kami beda haul lah. Mun kanjing Nabi saya beda mik maulid dah, mik lahir dah. Kan tak ada haul kanjing Nabi. Masa teman mangki sampean? Hadirilah pengajian umum dalam rangka haul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak beres agak baik lagi kedok cerak aja kan. Ada sampai makin haul Nabi Muhammad ni kan tak ada. Ada apa mik tak ada? Pertama, kanjing Nabi Muhammad tak bisa dikategorikan orang yang wafat. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Wali-wali Allah saja itu tidak wafat. Napa boleh Gusti kanjing na? Nomor 2 itu buaki dalam kitab Haulul Ihtifal dikutip oleh Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki. Apa kata Sayyid Muhammad? Apa kanjing Nabi mik tada haulah mik sebeda maulid tah lianna maulidahu min a'zamin ni'am. Lahir kanjing Nabi kak dinto nikmat sepaling raja. Apa sebab? Karena alam ben saesena kak dinto beda gara-gara Gusti kanjing Nabi beda. Cek saking kanjing Nabi tak elah hiraki dempo temor tak kira beda. Kula ben sampian bi Allah igabai gara-gara Allah agabai Gusti kanjing Nabi. Buktena Allah adabu laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Cek saking kakek, cek saking beni kakek, cek saking kakek tak igabai. Lama khalaqtul aflak sengkok tak agabai alam ben saesena. Makanya dalam solawat kasa kanjing Nabi, ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini ya muayyad ya mumajjad ya imamal kiblataini ya nabi sa. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi, aduh burle ate kaulah, ya Muhammad, ya Sayyidi. Aslinya cepon ulama, ya Muhammad kak dinto nyimpen kalimat Sayyid, Sayyid ni kak Gusti. Tak oleh cepon Imam Romli nyebut asmana kanjing Nabi langsung Muhammad. Kau tu Sayyidina Muhammad. Sayyidina ni Gusti kaulah. Anak penang kalimat burumi ada Sayyidina mi romo Muhammad. Nika jaya pun nak ngaji kitab darurat syair mun ibri sayyidi kalimat tak buat ya habibi ya sayyidi elang Muhammad tu akhirnya sayyidina simpen langsung ya habibi ya Muhammad. Asli namun jaya pun Imam Romli tak kenging nggih mun dalam keadaan normal pakon beri sayyid. Makanya sampean mun mau selawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di luar NU tak ada. Mun ibrik sayyidi bid'ah masuk neraka boleh. Oh kong tak bambu masuk neraka. Les sedagaan gula jauh kapi neraka. Selawat naria neraka. Kakuburan neraka. Aku not neraka. Trawidu bolo neraka. Bocang gula mi bahasa trawidu bolo tembung. Mi bahasa trawidu bolo saya itu kali. Cak dengan sesabu-sabu banyak itu orang. Mungkin apa mungkin? Kan tandi lah aku ni. Saya aku not ego boleh masuk neraka. Saya tak abujeng kan banyak ruang. Apa hasil abujeng lah? Baca bahasa abujeng. Egi apa mungkin? Karena mungkin orang enggak sing kurang laku.
Bid'ah, masuk neraka. Ngarah neraka ding majadi kan. Pah kapi orang yang sebut ke neraka. Dia boleh ke bedai bangkalan tu dia nah apa swarga je ke tibi. Ijak swarga ni ke lega. Maka pantak padu neraka. Swarga baik ke tibi. Nabi boleh ke bela sengak le. Makin masuk swarga mun bi tibi en kengku. Betangki kan. Swarga ni ke lega nah lebih lega tempeng petong langit petong bu. Situng swarga. Lega dengan kaya. Pah nang bi tibi ni dalam apa yang kelaku teh. Entar ke deje tak ada orang. Entar ke timur tak ada orang. Pulang ke tibi. Montak keluar dia ya. Kengku apa yang kelaku. Depak keluar ku tak neraka macam ramai. Montak masuk ke dalam dia. Montak nuruk poton si ngocak je. Mana tak mantoman sekali. Ya bah dia ngoreng bah neraka kapi. Ada ya neraka. Wah ki beda saja jawab. Can sampai swarga je kengku. Mun swarga je makin ke tibi tak kira gengku. Abu macam hadirin. Benih dan gula lok tahkir. Dan gula swarga ni kata dak bending. Dan gula keng acara tak Nabi Adam ni ke baik di dalam swarga. Polan ke tibi makin dalam swarga geng. Kan pah minta ku gengku. Kan engki. Punten swarga ni kepagun tada kenikmatan seh pada 80 lebih. Keng mun ke tibi hadirin. Nabi Adam ni ke minta bareng. Maka napah emote kaki tulang roso ong bayi ibu Hawa. Maka naca pun kitab Ghamsul Basair roso ngreng te jumpo temor ni kasih kacer elang situng kak. Pulanding Nabi Adam lambok si kacer rosong epotek situng bayi ibu Hawa. Teti rosong samdan ni kasih kacer pada korang situng. Reng laki ni kan rosok si kacer ben si kanan tak pada jumlahna. Si kanan jumlahna 12, si kacer kari 11. Mi elang situng bayi rajin sampian je. Raka kak takut 4 si elang. Pong kita cek tuan lah ke benda deki. Tang rosok ku tak macam dua seelang lek gua kak. Insyaallah yang lagi cuma tel bibi ni. Marah kak dia kena 4 tek kedua engkau. Kapi neraka. Orang ni kak. Mana mun pun Imam Ghazali hadirin. Tak oleh manusia gak dinto. Aromasa. Orang gak dinto lebih bagus. Orang ni kan lebih cuba dari abad ni kata oleh apa boleh urusan neraka. Cek pun Imam Ghazali tak oleh andi penilaian abad ni kan lebih bagus dari orang ni kata oleh. Ni kan cek pun Imam Ghazali tak oleh. Apa boleh pangucaki orang ni kan neraka syirik boh. Cak macam kalimat kafir ni kamu sampai ke bela kau orang kak. Maka kalimat kafir gak dento yaruddu ala ahadihima. Bukan abali dak kesalah situ mah. Mun saya kocak lah karena kafir tepat. Keng mun orang Islam kocak kafir saya ngocak kafir tibi. Makan cepun Gus Dur akeh kang apal Quran hadis seneng ngapirke marang liyane kafir dhewe dak dikadeke yen isi kotor ati akali. Artinya tak tahu kia gula kayak gitu. Itu penting apalkan lah gaya kayak gitu. Banyak orang apal Quran hadis tapi seneng per ngaperaki orang lah kafir dewe tak dikadeki. Kafir tibi tak kerena. Padahal orang mun ngucak kafir ka orang lain, mun saya kocak beni orang kafir ongku kafir nek abel tidak kasih ngucak, saya ngucak kafir tibi. Makan cek panggempang ngaperaki. Makanya Imam Ghazali mesen cek sampai andi permasaan orang kak dinto lebih cuba dari abek lebih bagus dari orang. Tak oleh. Ni kan cebut Imam Ghazali. Mun tabang ki benak kana tabang ki ben orang tua, boleh ben sampean wajib andi prasangka ya Allah bagusan ring tua dia ben abek sekeni. Sing mudah. Mik bisa lek. Iya kak, ring tua je sabejeng oleh sebitak tahun. Engkau sabejeng ki oleh 20 tahun. Kan bagusan ring tua cek sabejeng le sebitak tahun nak. Engkau sabejeng le 20 tahun. Kan bagusan setua tadi. Setua tabang ki benak kanak muda cebon Imam Ghazali wajib andi prasangka saya ngode lebih bagus dong bagusan saya ngode banang kau masa bahia nak kok deh kare tua nak jo lemak bisa bagusan saya ngode bah iya nak engkau je tahun sebitak lah nyen dumereng mandi dong bah mak gelak pernah tersinggung sama hari ya saya tuh kan beri hari itu sana dia kok itu sana apa? Waralah. Jadi tabang kiban setua bagusan ring tua polan ibadahnya lebih
Terpog ben sing oda, bagusan sing oda cang setua polan tu sana titian sing oda. Engkau setua di tu sana benyaan senika. Tabangki ben kiai. Ya Allah untung kiai dia. Ibadah dengan kui ilmu lah pasti para tu munabak sering tani dia. Ya keng la acung let para tua banjak tak tahu keng la noro aki senika. Jadi ring tani kula ben sampean tabangki ben kiai jelas untungan kiai jangan di ilmu jo. Abak di keng noro aki tak tahu cek syarat tu kuna tepak. Kiai tabangki ben orang tani cek pun Imam Ghazali. Kau tu andi perasaan bagusan ring tani ben abang si kiai. Ya Allah untungan ring tani ben abak si kiai. Mi bisa kiai engki kak tuan. Munabak si kiai nikah luar biasa bahayana. Lah tahu cek haram ki kelako. Ring tani ka sauntung kak tuan kas sama kalau kau tusa kui tulis bi malaikat cek tak tahu cek tusa ro. Mun tak tahu. Mun tahu mah tahu. Putun. Jadi dengan rebo lebih patakotan ya rek. Cak arek kak beda patakotan aja kak. Mun beda patakotan tak oleh arek aja kak. Keng yobu haram. Ki nyampit, seharam tak mau nikahkan engkau jong. Saya nikahkan sapi kok. Nikahkan sapi tak haram, cek pan lempoi jual sapi nah. Beda. Ada. Tak ada di mana beda yang ngarek sing malam Madinah. Antar pada selamat, amin. Apa? Miklah sajam kak. Korak, nah. Oleh separo. Le setengah jam. Mun jam mati lagi baterai kalau. Makita ajaman ngiba HP gula. Mau dinar dia. Baca macam bani karo jumpa malam Jumat. Makita turjan malam Jumat dia guys. Bawa terus rojak buam-buam deng. Pada ngiding berteh bengkalan kajak mun malam Jumat ni mendapat mati orang kafir betong bondo. Tangki bu. Pada yang mati orang kafir betong bondo aja mun sekalian bu. Mun dukane. Tos pak polo bukreng kafir mati. Mun kena itu lokale kak. 210 kak. Mun kena iba kale. Beni karo reng kafir si mati. Mereka selaki talkahu. Nah, mari. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi macam-macam cak panggempang lagi orang. Hatta tabang kiban orang kafir cak pun Imam Ghazali tak boleh ngucap orang kafir ni ke ahli neraka. Kenapa? Karena Al Imam Ahmad Fisni dalam Syarah Arba'in Nawawi ajabu innamal a'mal bil khawatim. Manusia gak dinto pangkis bejre tak bejre napa cang matena. Maki mangken kiai ente geluh. Ada orang cu alim ben ki bersisah, mate kafir hadirin. Jadi mangken guna ben sampean jak bunga. Cak aroma saaman. Anyu on fuk Allah mantar bi Allah ipa istiqomah. Mantar bi Allah iman berislam tak ibu tebu sampai mati. Tak aman gula ben sambian, tak bangki gula ben sambian. Si kafir, cenderung kebelah ahli neraka tak kok kesamate Islam hadirin. Banyak deng kafir ni kamu syahadat pah mati. Tusan ada sekali kak dia ada langsung pah mati dalam keadaan husnul khotimah surga. Kecuali orang-orang selakar ejamin masuk neraka sareng Al-Qur'an, kati Fir'aun, kati Abu Lahab, kati Korun, ane ka oleh ngocak ahli neraka. Mun saya tak jamin Al-Quran tak oleh kau la ajunan karena tak ipangki cek se kafir mati Islam, se Islam tak ipangki cek mati kafir, keng manter pada selamat Allahumma. Pon saya ulangi. Bagaimana kok Rasul itu ada maulidnya? Beda lahirah. Sementara aku leben sampian sebeda haulah wafatah. Ana pekanjing Nabi mi tak ada haulah. Dalam kitab Haulul Ihtifal ada buaki Sayyid Muhammad ibn Alawi ibn Abbas al-Maliki adabu lianna maulidahu min a'dhamin ni'am. Apa napa kanjing Nabi kak din to mi bedah maulid te malolok mi tada haulah lianna maulidahu min a'dhamin ni'am. Karena lahir Gusti kanjing Nabi kak din to nikmat se paling ra. Wa wafatahu min a'dhamil masaib. Ben wafat kanjing Nabi kak din to musibah se paling rajah. Ada musibah selebih rajah etempeng wafat ta'ajunan Gusti kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lahir kanjing Nabi nikmat paling rajah. Anami kebelah nikmat paling rajah ulan gara-gara lahir kanjing Nabi kau leben ajunan apa beda. Makanya ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain. Gusti kanjing Nabi ya arusal khafiqain. Wahai mantenna dua alam.
Kanjeng Nabi ni kayak kebala manten na dunya, manten na akhirat. Napa manten? Gara-gara manten beda ko ajem, gara-gara manten beda nase, gara-gara manten beda tetel, gara-gara manten beda cecen. Keng cecen nase cukup si beda gara-gara manten, manten na tibi tak ende. Di mana beda manten tujuan ngakan. Arapa? Karena si beda pikir na manten beda si lebih saya tempeng cukup ah. Apa itu? Abi ini boleh tahu. Hai kok. Padaman Kanjeng Nabi, gara-gara Kanjeng Nabi alam apa bodoh, gara-gara Kanjeng Nabi tunya ikabai. Kan Kanjeng Nabi katunya ni kata anda, apa napa? Beda lebih penting etempeng tunya ben seesena dek Gusti Kanjeng Nabi. Panapa? Apolong sareng ajunan Allah Subhanahu. Karena Kanjeng Nabi katunya ni kata anda. Makanya maulidahu min a'dhamin ni'am. Lahir Kanjeng Nabi kat dinto nikmat sepaling raja. Wa wafatahu min a'dhamil masaib. Wafatta Kanjeng Nabi kak dinto musibah sepaling raja. Wa hathatis syariah ala idharin ni'am was-sukun alal masaib. Sementara syariat kak dinto makon mun andi nikmat epakon papadeng erole kebele, mun andi musibah ero jasa kasa. Lahir Kanjeng Nabi nikmat ya papadeng le kebele. Wafat Kanjeng Nabi musibah, mun musibah jasa kasa. Tetapi syariat kak dinto mun nikmat le kebele, mun musibah jasa kasa. Jemput temor, alhamdulillah tabelik. Mun oleh nikmat tada reng tahu, mun tempo napalang Pak Tisa tokang kapi. Engki na bangki. Mun bekorogi tepan dia ojen ngari beri bah tak baju. Tanya aki dak ada apa kau nak? Billahi rogi. Mun rogi ada tu billahi na. Coba pak apa tes sekejut tak? Kok dingiding hasil ku kak? Ya oleh sarokokan. Sekejut ta sarokokan. Sapa ora teh? Mun bah sekejut teh kerokok sekalian bagi bibir tadi baca niki. Tapi kan sanika mun sebun bunga ada reng tahu ken mun susah buka tangotang billahi sebelum nak golek kok. Mun otang ke bela kapi ken coba bereng bajarotang bahasa kasar. Padahal wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Mun andi nikmat kak dinto papadeng sebagai bentuk ngaku bahwa kau liban ajunan paringi bi Allah. Tak oleh niat bong sombongan, tak oleh niat atir, tak oleh papadeng kelebihan niat syukur. Mun ibrik kelampi anyar ki ba apa jeng senikah. Beni kebai papadeng buk beni untuk kebai tiratiran. Kulan asal loan buk semua raja maki tandi perlu bah nutut tok pereng bagat temoran le pereng wak. Ya maki tadi apa yang lepas nutut bulan sagelengan. Cek mu apa keteledok. Tapi benireng bini kantor, benireng bini jempo. Sebanyak ni kan Indonesia. Mun jempo alhamdulillah ge. Ni ke sebanyak nang Indonesia, provinsi Jawa Timur, kabupaten, kecamatan, desa. Kulit tak ngucap sekali kak di sini. Mentir bi Allah pada selamat, mentir bi Allah pada pecrah. Amin. Kalaban maulid. InsyaAllah kau lebih ajunan pecah ben selamat. Kalau ben haul saja saya khole malamangkin insyaallah pada selamat pada pecah ya ajunan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam ka, ya Habib salam salawatullah salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan sataja syukur ka pangeran andi Nabi kanti ajunan ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah eka dinto bada perkompolan amulatan cukan aholan king nyupre rahmat pangeran
tur ngarep syafaat ajunan ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah alaika malar mantar ya balesan isuwarka neng senengan ngolati adzat kusteng pangiran tur ajabis dapat ajunan ya Nabi ya Rasul salam ya Habib salam alaika salawatullah nyuun tap jalan ajunan sampai totok da akhirah zaman nyuun tap asareng ajunan kasuwarga tempat kanikmatan ya Nabi salam alaika ya Rasul alaika ya Habib salam salawatullah. Bapak Ibu hadirin saya mulyaki Allah sekak dinto kelaban singkat si saya pada pak semoga setaja ajunan sehadir keinginan barokah dari setaja bangsepo setaja pendiri setaja dari pengurus musalla Al-Hilal semakin ia holen barokah akili dak kaul ajunan tersemoga kaul ben ajunan termasuk dari kelompok-kelompok saya syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pabanyak itu sana ajunan, pabanyak kelerona ajunan, tapi mun syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi tak kira terus sadek neraka ajunan bakal masuk dak surga Allah Subhanahu wa taala. Semoga kaul ben ajunan i akhirat termasuk dari kelompok-kelompok saiki bi Gusti Kanjeng Nabi dak ke surga Allah. Amin. Benten kula tak mang-mang, benten kula yakin hakul yakin. Sataja sehadir, seamulatan melembangkan kali itu termasuk dari orang-orang si bakal masuk surga Allah. Ajunan termasuk orang-orang si bakal syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Mun Abu Lahab saos orang kafir tak Islam. Nangin ada Kanjeng Nabi, saya bunga keng pulan lang keng. Setiap malam Senin paparei seksana, maka ajunan se Islam. Ajunan seatoro dak Gusti Kanjeng Nabi pakai amolatan kati melembangkan tak burung boleh bakal teti orang setak kira nyeting dak neraka Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Mana nabi bada bener asli fadl dari Allah. Mana nabi bada salah asli umbar dari keintingan ben kebutuhan pribadi Muhammad Khalil Yasin. Nyuun sapora ben nyuun pelersaki. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.